Baba no Masbanda. Mzitara Jesu. Amen. Egameni ka Jesu. Hallelujah. Ndino fara. Uyathokoza kakhulu. Ndayaone ama yangu. Ukuthi ukhamba nomfowethu wakhe. Umfundisi Rose. Umfundisi uRose. Banipelekeza ukuthi tushike panama. Ukuthi uwazi la kufika kule ndawo. Unwashe bwana bakithi nyasha. Nceda uNkulunkulu akhosise. Jana ndibeleke kuva ku book ya Esther. Uzofunda ku book ya Esther. Esther chapter 5. Qala ku chapter number 5. Uzobata ba chapter 6. Agcine ku number 6. Esther chapter 5 njayeleka the last line. Uzofunda ekugcineni kwakhe. And the thing pleased Haman so that he made the gallows were made. 6. That night the king could not sleep. So no one was commanded to bring. So one was commanded to bring a book of the records of the Chronicles that may be read before the king. And it was found written that Mordecai had told of Bigtha and Teresh, two of the king's eunuchs, the doorkeepers, who had sought to lay hands on King Ahasuerus. Then the king said, "What honor or dignity has been bestowed on Mordecai for this?" And the king's servants who attended him said nothing was done for him. So the king said, "Who is in the court?" Now Haman had just entered to the court and the king's palace. So he suggested that the king, that Mordecai, to be taken to the gallows he had prepared for him. And the king's servants, Haman is here, and he's standing before the courts. And the king said, "Let him come in." So Haman came in, and the king asked him, "What shall be done for the man whom the king delights to honor?" Now Haman thought in his heart, "Whom the king delights to honor more than me?" And Haman answered the king, "For the man whom the king delights to honor, let a royal robe be brought, which the king has worn, and a horse on which the king has ridden, which has a royal crest placed on its head." Indaba engifundile ngobuningi siyazi. Angari makakathana wanothi iri hondo Yakade imbi. phakathi kwemulume ononzi Mordecai Indoda ibizwa uMordecai. nemulume ononzi Haman. Nendoda ibizwa uNaman. Mulume ononzi Haman Indoda ibizwa Haman. anga ani influence Akade anegama liphezulu in the natural. empilweni yakhe. He was close to the king. Akade asondelana nenkosi. He was connected to the king. Akade afambene kakhulu He ngenkosi. had power. Anamandla. He had influence. Anokukhuluma ubuntu. He had money. Anemali. So he plotted to destroy the Jews, Ngalokho aplota ukuthi abulaye ama-Jews. especially the man called Mordecai. Indoda ekade ibizwa uMordecai yakade afuneka kakhulu. So he went on to build the gallows Ngalokho abuilda indoda ekade ibizwa so gallows. that one day he will kill Mordecai on the gallows. Ukuthi ngelinye isuku ngizombeka kuleya ndawo So uMordecai. mwari vakatendera kuti Haman agone kuvaka the gallows. Uzimo amvumela aka le gallows. Mordecai anonamata mwari wekwaIsraeri. uMordecai ukhuluma kuNkulunkulu wakaIsrael. Mwari vari kuona zviri kuitika, Uzimo obona ukenzekalayo. but vachiita sekunge havasi kuona zviri Kodwa kuitika ayenza ngathi uNkulunkulu akayiboni le nto. nokuti vakaramba vakanyarara. uNkulunkulu uthulile. Mordecai achivaka magallows. uMordecai akhi igalo lakhe. Kune masituations mulife Kunezimo empilweni. anoita sekunge mwari havasi kuona zviri kuitika. Kwenzeka ngathi uNkulunkulu akaboni ukenzekalayo. Tiri mukushungurudzwa nemukutambudzwa, Singapakali kokuhlukumezwa. asi tichinamata mwari wamasimba ose. Kodwa sikhonza uNkulunkulu ophilayo. Zvokuti vazhinji vanoti ko mwari atisire. Abanye babuza uNkulunkulu kuphi? Hama dzangu ngatichemei kuna mwari. Ayiseva ngesikhala kuzimo. Sei mwari vanoita sekunge vakanyarara? Ungani uzima ngathi ujulile. Nokuti enemy yedu iri kuvaka nzvimbo yekutiurayira. Isitha sakhe umuzo ukuthi asibulaye kuwo. Enemy ine influence. Isitha sinamandla. Enemy ine power. Isitha sinamandla. Mordecai haana influence. uMordecai akanayo influence. Haana power. Akanawo amandla. But is connected to God. Kodwa uconnected kuNkulunkulu. Now uyakuzoshumira kuchechi. Ngize kuzoshumela But ebandleni. your connection to the Almighty God Ukuthi connection yakho kuNkulunkulu will bring the results on the ground. izoletha izithelo emhlabathini. Sure, not the race is not to the swift, Ngithi izwi lithi nor the battle to the strong, phezu kwempi olwa. but time and chance Kodwa isikhathi ngethuba are given to all. konke kunikele kithi. So the one who gives time and chance Usinikele ithuba is the Almighty God. umnikazi wempilo. So as long as you are connected to God, Ngalokho ngakho connected ku favor is on your side. favor isehlangothini lakhe. Don't get disturbed
like the girls that are being put. nengalo elingakwazi phambili kwakho. No matter murume une influence, Asinandaba ukuthi indoda no matter murume une power, asinandaba ukuthi indoda inamandla. remember Mordecai is a foreigner. Kula uMordecai kuyiforeigner. Vakatorwa and vari ku-exile. Yilapho bathathiwe kusuka ku-exile. So murume anonzi Hamani ane power Indoda ibizwa Hamani inamandla nokuti ari kudila na-foreigner. ngenxa yokuthi ulwa ngeforeigner. Ari connected to the king. Unamandla phezu kwenkosi. Akasvika paakavaka pekuurayira vaJews. La akakhona la afuna kubulala amaJews. So mari vaita sekunge havako. Uzima enzo ngathi akekho. Andiziva ndiri kushumira. Angikwazi ukuthi kushumayela mbani. Kune situation Kunesimo. yainoita sekunge mwari wati havasi kumboona Enzo zvakanaka. ngathi uzima akabonakali phezu. Zvokuti pazvasvika unatsoona kuti apa ndaparara. Afike khona kuti asengiphethe. Pazvasvika unoona pandaenda. Uthi asengikhambi. Pazvasvika unoona pfungwa dzangu hadzina Uthi kugadzikana. nengqondo asahlaliseke. Unoziva pane nguva yekuti munhu Kunesikhathi sokuthi umuntu anenge ari pano ulana iye asiri pano. kodwa angekho kule ndawo. Kararamiro kanoita munyika ka. Impilo yomuntu leyo. Nokuti kana wanzwa zvawanzwa, Mawuze lokhu pfungwa yako inenge iri kure. indawo yakho Uri isenkulu. kutoplana nemuronga zviri kure. Uyakulana nokulwa Nokuti ngalo. ari kudhila against your life. Nokulwa ngempilo yakho. Ane influence. Une-influence. Ane mari yacho. Unamali. Ane power. Unamandla. Ane connection na king. Une-connection nenkosi. But iwe une connection na the king of the Kodwa kings. wena une-connection The one who nenkosi. determines the outcome. Loyo ophethe So now we have to shimira ku church. Don't lose heart, don't lose hope. ungalahli inhliziyo. Vachiita sekunge havako Mwari. Benzo ngathi uzima. Vachiita sekunge vakanyarara. Benzo ngathi uNkulunkulu Ende ndichiplana zvainoplana. usita siplana. Zvekuti Mordecai kana aimboenda kumba Mordecai mafike achipfuura nepari kuvanga magalosi. akasala kwa makoni Pamwe alo. nguva aigona kuva nepfungwa yekuti Isikatala nengqondo. magalosi ngaangomuka akaputsika. Awe But ari kuona amandarura vachiwedzera. impuro yakupura. Pane time yekuti Kunesikhathi ukatarisa zvikuitwa neenemy izinto zenza zviri kubuilda, ziyapaka. zviri kugara panoita, Ziyapaka, ziyapaka. zvikuenda pane mamwe malevels ekuona kuti this time hatimabuda. Taisvikudzana nyaya ichangopera kutaura. But yaakutouraisa vamwe vanhu. Nyaya taingoti ichataurwa bedzi. But honai kumberi kwayasvika. So Mordecai aita akapfuura. Akaona magalosi achivakwa. Ega aizviprofita ega. Kuti rimwe gore richaremera pakudhuru. Tine vanhu vanoprofita zviri negativi. Vari kutaura nhamo dzisiko. Nokuti kune ari kupromisa nhamo dzichauya. But kana uchinamata Mwari wakatendeka. Kuronga kwevanhu vane influence panyika hakusi kuronga kukaitwa naMwari wekudenga. So Mordecai waipfuura achiona zviri kuitwa naHamani. Kana akatarisa newspaper ainzwa kuti mameters ekuvaka magalosi awedzera. Kana kuti simendi yekuvakisa yawedzera. Kana kuti vanovaka vari kuisapota vakawanda. Vagona kuwadirwa nevanokurwisa. But ari kuti rwako kana ari Jehovha. The victory belongs to you. The victory belongs to you. Hakudetsera hako kuti mudhuri wavako ukasvika papo. Bible now not we don't walk by sight. We walk by faith. And faith comes by hearing. And hearing by the word of God. Ukaramba uchinzwa naMwari. Tora newspaper uerenge. Basi ukandikudzidzisa kuliverenga. Usatange neheadline. Tanga nedate. Chine chese chine zuva. Chiri pasi petsoka dzako. Nokuti Mwari wako haasi mutsairwa. Anogara mueternity. Newspaper ukada kunyatsoiverenga. Tanga nedate. Ndezvemusi uyu. Ende zvinokuti akanyora munhu. Haasi Mwari akanyora izvozvo. Ende zvinonyorwa nemunhu. Zvinochinjwa futi nemunhu. Ende zvinotaurwa nemunhu. Zvine expiry date. Asi zvinotaura Jehovha. Zvinogara nekusingaperi. Zvinoita sekunge mudhuri uri kuvakwa. Zvokuti iwo ukautarisa. Vakuita mafinishing touches. Ende pakatoprofitwa pamudhuri iwoyo. Kuti Mordecai uhe. Kuti Mordecai anofira pano. So pane zviri kupromiswa. Zvine mazita enyu.
Ita sinikela kuti boroka zvinhu twako uye ndizvo oita zvaunogona dzangalenga kana Mwari vakuita zvinhu zvavo nauzomaye ndizvo uchaona kuti hasi Modhekai uzobona kuti asuma anoshiya pamatanda uchaona kuti kuna aivaka matanda vaModhekai vati Mwari vobva vachinja anoita Mwari ngachinja chatambudzika isu vakakutambudzika kusimudzirwa naJehovha isu vakakudzikisirwa Mwari ngaakusimudzire Mwari wedu ari pachigaro cheushe nanhasi uzimu wetu asheli phezu kwesitulo sokubusa shoko roti nyika nemuzara kwayo izwe nokugcwala kwayo ruoko rwaJehovha kuisesandleni roti sakaNkulunkulu ndiMwari munyika dzese kutsho kuti uzimu phezu kwamazolo vana vaMwari abantwana kaNkulunkulu despite kuti vari kupi kunganandaba tukuphi vanorarama musystem uzophila kusystem yeumambo hwaMwari yemkosi wakaNkulunkulu Mwari ane tsika uzimu unendaba uye anoratidza kugona kwake uyabonakalisa mkhono kana pachinza pachaita abantu vada kusakhonaka umwari hwake uzimu bakhe uri pakudhila nemasituations uzongena kumasituation asingagonekwe nevanhu laba bantu asingagonekwe napolitician asingagonekwe naminister asina lawyer anomira newe but he sticks closer than a brother iye anongoshedzera kuti ngaparakwa but anaenda pamagalozi iwaya zikaratsamukarizire ivi mitaura mazita aModhekai but tenda riri kuona Modhekai ari uri wakupromotwa kwete wakuhegwa ndinoprofita kusimudzirwa kwete kudzikisirwa avataura zvavanotaura vanotaura saprofita waJehovha Mwari vanotendeka nguva dzese nyasha dzake huru unogara neusimba hwake uye kugona kwake iri mukukura Genesis Mwari haana kutanga zvinhu zvakanaka Mwari akatanga kuti zvinhu zvinake nokuti bhuku raGenesis rinondifaiva nerima kusina kana shefu vari empty Mwari ndobva vatanga Mwari haana kumirira kuti ndichatanga kana nyika yaane light Mwari haana kumirira kuti ndichatanga kana yaane shape but iri shapeless iri empty ine darkness God begin to say may I stand in the presence of the Lord and begin to say in your life let there be light let there be protection let there be favor may the good Lord bless you is this trying and testing time may you testify the goodness of Jehovah nokuti miri yake iri mukudetsa kwake I love this statement ngifuna le statement cannot God is good ithi uNkulunkulu muhle all the time isikhathi sonke and all the times isikhathi sonke God is good uzimu muhle so nguva inanyanya asikada sinandaba kunaka kwake hakuchinji ubuhle bakhe abuchinji anoramba ari Mwari akanaka uzophila anguNkulunkulu ane mufungo wakanaka anengqondo enhle nekuita zvakanaka nokwenza ubuhle kune vanomunamata kulaba mkhonza so kune zvinoitika kuvanhu kunezinto zenzeka ebantwini nezvinoitika kuvanhu vamwe ezenzeka kubantwana bakamu zvinoitika kuvanhu okuyenzeka ebantwini zvinorongwa nevanhu kuzoarranjwa ngabantu zvinoitwa kuvanhu vaMwari okuyenzwa uNkulunkulu zvinorongwa naMwari kuzoyenzwa uNkulunkulu Alright. hapana ruri pose Zokorodza ipapo. vanhu vese vaunoona munyika abantu bonke babona kulelizwe vanhu vaMwari abantu bakaNkulunkulu but hasi vanhu vese vari munyika kodwa akusabantu bonke ezweni vana vaMwari abantwana bakaNkulunkulu munhu anova munhu waMwari umuntu uzoba umuntu kaNkulunkulu nokuti wakasikwa naMwari ngenxa yokuthi uzimu umdalile asi munhu anozova mwana waMwari kodwa umuntu uzoba umntwana kaNkulunkulu nokuti wakatengwa neropa ngenxa raJesu yokuthi utenga ngegazi so lakhe kune zvinoitika kuvanhu kunezinto ezenzeka aiwewo hausiko kwewewe kodwa wena awuyilawo kweyo pane zvinonyorerwa vanhu kunezinto zibhalela abantu iwe unonyorerwa izvozvo kodwa wena usangobhalela dambudziko rako inkinga yakho nerekutenda information yevanhu ukukhola information iwe yakho wakabviswa muvanhu kodwa ususiwe wava mwana waMwari so mntwana kaNkulunkulu I'll give you this understanding ngizokhetha ukuthi ukubona ukuthi Jesu unobvunza vadzidzi vake uJesu uzwa le ndaba vanhu vanonditana ukuthi abantu bathi ngikubani apedza kubvunza izvozvo baqeda kubuza unotarisa kuvadzidzi vake ubheka abafundi woti ko ivi munonditana ukuthi bafundi mnandi kureva kuti handikutenderei kuto kuti andinivumele kuopareta sevanhu ukuthi neopara njengabantu nokuti ati vanhu vanonditana abantu bathi ngikubani ko ivi munonditana mina nithi ngikubani kuda kuti hakusi muklasi yevanhu kutsho kuti mina handingene ebantwini nokuti mava vana vaMwari ngenxa yokuthi sendibantwana so your reasoning and your understanding ngendlela must be different kufanele kuhlukane so zvinoitika kuvanhu okuyenzeka ebantwini zvinoprogramwa nevanhu kunoprograma ngabantu zvinoitika kuvana vaMwari ezinenzeka kwabantu zvinoprogramwa naMwari zviyaprograma kunoti Mwari vakatonobudirira uNkulunkulu vanhu vachitaura kuti vanhu ava budirira vachashuka nezvinoitwa naMwari uNkulunkulu nokuti zvinoitwa kuna Modhekai uzwa zvinoronga
The kingdom of God. So, newspaper but his mercy endureth forever. They say the same. Listen, you know what? Bonke ngiyabezwa but kanadazo kade ma chips kodwa masengibuya ngama chips azidile nemandathu angikhulumi nalabo engibazile ndila newantu noziwa ndila ngomuntu engasukela manje so kune kutawula kwebana kune inkulumo yabantu nekutawula kwebana nenkulumo yabantwana nababa bawo kubaba wabo baba balifubeka nababa unengqondo enhle bamsoro bebana phezulu kwabantu so kune information yabantu and ndola kunoda manje and yiyo leyo ithanda kakhulu sawubona neBhayibheli awuna ngingakubona neBhayibheli awunalo une information yakho Google WhatsApp ungaphakathi kweGoogle namagroup kurongeka kunakuyipa hayi ukarengela akuna nkinga kanti kumurongela ndo kwakayipa kodwa ukarengela uzikune ba information ofuna ukutoshaka kuthi information fanele uyigoogle so ukayilerenga inovethi kuti igoogle ungayifunda ithini inwa anosimo zamarombe kuzamuphakamisa amatulu kusuka intuthi sakanyika ngati marombe anakwanenda abantu akuna la uyakhona rombe rofana kuya kune imwe information ngene kune information inoti kune kwandimenda leyo uthi kukhona la uzimati oboti mwana usimo zamarombe I believe and trust in your way. Life in a difference. So you fight against people. Influence. Power. But no kuti wewe una influence. Hauna power. It's not by might or by power, but by the Spirit of the Almighty God. So let me tell you, power. What you are when you did power. So when you know the you can kusara kwayo. No what you offer. Makaranga Esther. Makaranga kazini for less. Makaranga Joseph. Makaranga Michi Peter. Makaranga Daniel. Akasimu ziwa Babylon. So what you are the same. Yesterday, today, and forever.
challenge Eka situation. ngenxa yenkinga Ayo anotikana muri mugwenga. uthi ngaphakathi kwe-desert Munhu anoti kachingwa. umuntu uzodla isinkwa Asikutora advantage. akathatha advantage Iye ndiye ane advantage yacho. uye uphethe Waina advantage usi mugwenga. ngenxa yokuthi in the desert Amurimiki. you can't plow anything Kati mune vana vamwari varimo. kodwa kunabantwana bakankulunkulu Vanofanirwa kudya. bafanele badle Gwenga. ngaphakathi kwe-desert Ranga siri gwenga kuvana veIsraeri. desert it was not desert for the children of Israel I-desert. yakati i-desert Kana tichiverenga. masifunda izwi Imagine munhu ari mudesert. bheka umuntu ngaphakathi kwe-desert Anodya nyama every day. udla inyama isuku nesuku Imagine munhu ari mudesert. umuntu ngaphakathi kwe-desert Anodya chingwa every day. udla isinkwa isuku nesuku Hapana shop iripo. hakuna isitolo Hakuna anogona kuvabatsira. hakuna nomuntu okunukubabhekela But mwari wavo ndiye akava Jehovha kodwa chaiye. unkulunkulu avankulunkulu The one aiprovide kuvana vake. uye wokuprovide ebantwane So bakhe mbiri yamwari manje. ubukhona bakazimu Imugwenga. ngaphakathi kwenkinga Mugwenga kune munhu anonongedzera kuti ndakasakura mona saka in the ndikuita. desert there's no one who say I can plant here and do that Hamuna ka statement kakuti I work so hard. uthi andisebenze nzima Munongonongedzerwa kuti kudenga kuna mwari. auya phakathi kuti kunojehovha Hakuna munhu aiposta mudesert. hakuna umuntu akati azikukumusa Maona munhu ndakasakura. kuti yabona insimu engilimile Aiwa wese munhu aiguta. umuntu ungakati asuta Aingonongedzera kumusoro. akati abhekise phezulu Kuti kune mukuru akatenda. ati kune ndoda yamadoda Nguva iyoyo munhu ari manje. ngesikhathi leso Ndoya anooneka umwari wake kuti wese. abonakalisa unkulunkulu So bakhe when things are hard outside, ngesikhathi izinto zizimbi ngaphakathi that's an opportunity for God to kuyithuba manifest ukuthi unkulunkulu azibonakalise His power and His grace. amandla nomusa wakhe Mwari anotora advantage. unkulunkulu akafuna uthatha advantage Noma zvinhu zvaright. ukuthi uzovuka izinto Saka ezizakhe zvikapindira right. mazingakamba kuhle Unogona kuti kurongeka. uzoti andiyakhona ukamzini Kungwara. andihlakaniphile Kune loya rakamira nesu. ayiloya libe nathi Kuna akazomira khona kushita. ukona ukhulumile vaye Mudhuri unovakwa. idonga liyakho Vachitopromisana mumari. abantu bapromisana ngaphakathi Kuti mudhuri wakupera. ukuthi asoyaphela ke manje Amani wenyu Mordecai ndi kuzomukadzi. umodekayi sizomubona kusasa So madavereka pati. landifunde khona Pane umwe musi. bathi ngelinye ilanga Wokuti mambo vakashaya hope. uzimo ahluleka ukuba nobuthongo Mwari vakabvuta hope dzeumwe mambo. uzimo athathe ubuthongo benkosi Hakuna entitlement kana chekudya chaakapiwa. akuna nento ayidlile lelo suku But chaakada mambo musi uyu. kodwa into ayifune kulelo suku Kupewo bhuku. ati ngicela incwadi Bhuku ndokubva rauya. incwadi yasondela Mambo ndokubva avhura bhuku. inkosi yavula incwadi Ndokuvhura pane nyaya yaMordecai. avula lakati kunendaba yakamodekayi Yeti mangwana museni kuna arikuda kutora musoro waMordecai. kodwa kusasa ekuseni ukhona kade anqamula But usiku wacho panoverengwa zvepromotion kodwa yaMordecai. 39 kukhona ukhuluma ngepromotion Uda kuti uone picture iri panapa. ake ubone imifanekiso Ine michuya kuseni. isita siza ekuseni Inenge yatononoka. ayiseyilethi already Nokuti even kana ikamukira. noma ingavuka ekuseni Mambo agara akamuka. inkosi eyivukile already Achiverenga nyaya yaMordecai. ufundi indaba yakamodekayi So enemy kana ikadziyamukira. no matter enemy wake up earlier Yanonoka. seyilethi already Nokuti inoda kutsvaka nyaya yekura yaMordecai. ngenxa yokuti ufuna indaba yokubulala Ngamba usiku wese mambo akadzivhura nyaya over the yaMordecai. night the old man was Saka enemy kana ikadzaya kuva fast. no matter enemy how fast it God is faster than your enemy. is so fast Enemy kana ikamukira kuseni. enemy angavuka ekuseni Inosvika promotion yarongwa izobika promotion already already Mwari zvaikurangarire. akauziva kumbe Enemy yako hainyadziswa. Kana ikamukira mangwanani. vukela kuseni Aidzwa kuti mambo vasa vanakuzorara. inkosi ayizangendala So vanoti mambo vakavhura bhuku. nkulunkulu inkosi yavula Ndokuverenga pane nyaya yako. afunda indaba yakamodekayi Hama dzangu chinonzi bhuku ngatiti musisemu. ake sisite indaba inizwa bhuku Bhuku rakadai so. ibhuku inje Mambo vakavhura pane nyaya yaMordecai. inkosi ivule straight to the Mordecai story Kureva kuti munyari vari kuda kuti yaMordecai iverengwe. kuzokuti uzimu ufuna indaba yakamodekayi Nokuti kuseni kune munhu anoda musoro wake. ngenga kuti ekuseni ukona afuna inhloko yakhe Mambo vanomvhura imwe nyaya. inkosi ayizange ivule enye indaba Vanomvhura nyaya ine chekuita naMordecai. kodwa uvule indaba yakamodekayi Dai daiva page. wati ifika kade ipeji Saingoti hayi ndonyaya yanga iripo saka azoti ave iyo yakade ikona ngakwayifundira But kana riri bhuku. kodwa mayincwadi But wovhura paMordecai. uvule endaweni yakamodekayi Unoona kuti pane mapeji akawanda. so there is many pages But page rako ngarivhurwa. but let your page be open Mwari ngavavhure page rako. usina uvule ipeji lakho Mukati merino gore. kulo mnyaka Zvinhu zvakaoma kudai. izinto zizindikanisa Ngavavhure pane zita rako. ake usina uvule kaunekabata Ngavataurwe kuroorwa nekutsvaka. ukhulume kushaka nokushaka Ngavavhurwe rimwe page. ake uvule enye peji Inotaura promotion and favor. ukhuluma promotion Paine efavor zita rako.
isikhathi sokukhunjulwa masesifike Peji rakakura. ipeji lilikhulu Panovhurwa pane nyaya yako. kuzovulwa lapho nendaba yakho Avaite mistake. abayenzi imistake Panovhura pako. bazovula nawe lakho Pane zita rako. lakho negama lakho I'll give you a piece of my testimony. ngizokunikela itestimony yamfundisi Waleka kuda ironi. ngeminyaka lo sidlule kuyo Waleka konzera yini mupenyo wako. uzima ayenze ukukhula Mamwe mambo empilweni ndokubva vavhura bhuku. enye inkosi yavula incwadi Ndokubva vaona usita rangu. babona igama lakamfundisi Ndikufoni yauya kuseni. umfundisi azuyifoni seyakhala Munhu waMwari munogara kupi. athi umfundisi uhlala kuphi Ndatara kwandataura. then umfundisi akhuluma lapho Ndikati kwenyu here. athi umuzi wakho na Ndikati aiwa. athi ka Ndokubva ati munofanira kunge mune kumba kwenyu. athi ufanele ube nomuzi wakho Uyai mundione. ngicela uzombona Chiva chadhiraivha kupinda mutauni. sangene edorobheni Zikanzira ichitora nemadhiraivha ari panapa. athi hayi amadrayiva nawo alapho le ndawo Pidzai makadai. ake nikhuphuke niyeze Pane area ndauti musvike. kunendawo endifuna nifike Kune kuyo mastenzi ariko 3 so. kunamastendi amathathu akhona Unokusarudza the best inekani. baba nikhethe the best eniyithandako Takaenda tikasarudza tikadzoka kuofisi. mavafika vakhetha babuyela eofisini Takasvika maloyasi akamirira. bafika amaloyasi ahleli phansi Tangotisaina. bathi sayina la sayina la sayina la Nokwandabuda muofisi ndine matitle deeds. aphuma eofisini aphethe amatitle deed umfundisi Unalindira izvozvo. umuntu oyenze lokho Ndathi namziyele. akade angamazi umfundisi But ndimambo munhu mukuru. kodwa inkosi indoda enkulu And apinde kuchechi kwatopinda. angene esontweni la singena khona And accept number akadziwana sei. angiwazi ukuthi inombolo kamfundisi But ithole njani ndakuwa kuti bhuku rifuwe. kodwa isikhathi sokuthi isikhathi sokuvula incwadi sefike ndinomupa picha yamambo. ngikunikeza umfanekiso Ane zvakawanda zvaigona kuita. kunezinto eziningi angaziyenza Ane vanhu vaanoziva kudarika type yevanhu kunabantu abaningi abakwazi kokudlula abantwana abaphakame But iye akandiudza achiti. kodwa athi kumfundisi Because iye mu-7th day. loyo baba Saka umsebenzi chechi haitende zvinhu zvese zvamunoita athi ibandla lesho alivumi lokho ligijima lishumayela nikhuluma asi vanditi ndikupepe kugara. kodwa uzima uthekile ukukunikela indawo yokuhlala Mwari akajamba mabhodha nemabhaundari emachechi. uzima ajamba amabhoda namabhawundari amabandla Ndobva vanotaura nemunhu anopinda kuchechi isingatendedzeri. akhuluma nomuntu ongaphandle ebandleni lefana lethu Sota ndisoteretsanga. athi ake ulungisele indoda le Mwari ngaakusote. ake uzima kusoko Mwari ngaakusote. Mwari ngaakutse moyo wako. Unosati celebrate chinhu ichocho. After we celebrate that, Vanhu vakanditi makorokoti vaitara chinowani. abantu kade bathi amhlophe kade akhuluma into eyodwa nje Aka manje. bathi ukwakha-ke Nobasa. umsebenzi Ndinzwe mangwana acho kwafonwa futhi. umfundisi aza icingo futhi liyakhala Zvinazisvika ekubhenki titaure. athi ake ngicela isize ebhenki sibakhuluma Tinoziva kuti mari yekuwaka futi hakuna. siyakwazi ukuthi imali yokwakha awunayo mfundisi Penguva tivake. sicela isikhathi sikwakele indlu Ndofuka my baby vanoiziva tiri kusema WhatsApp kule. I believe umake uyayazi le ndaba No aidi WhatsApp group ngoba iwa. kade bakhuluma indaba yokuthi uzowakha nayo Waka ibasa. bathi ukwakha umsebenzi Aiwa ibasa zveshuwa. umsebenzi ngempela Asi kune nyasha dzinoita kodwa basa. kunomuzi owenza umsebenzi Atoke mune murumo. ake sibile kule ndoda Chakumamba anakurara. inkosi esangelana Ndobva ati ngativhurei mabhuku. bring all the books Zvakawanda zvaigona kuita tekwa nazvo. kukhona kade kuma-entertain inkosi Vasipei bhuku ndobva varivhura. but bring books and he open it Ndobva vaona panina motika. babone indaba yakamodeka Ndobva vaita mubvunzo. baba nomubuzo Nokuti vakaverenga zvakanaka zvakaitwa nemotikari. ufunde okuhle kwenze umodeka Kamari kanibatsira mumwe munhu. ake ndisize inye ndoda Kurangarirwa kuriko. ukunjula khona But panenge pakatsikwawo pane zvakanaka kodwa zvaunoita. unyathele Sorry panenge pakatoomei but no zvakakuleita. ndiyakutela kulo mfundile Hakuna ndifuna kufunda motikari. hayi zvake sitaba ngumodeka Nokuti vandirangarei, vandirangarei. akakhumbule mkhumbule Pane panotsikwa. khona kunyathela Pane zvakanaka zvaakaita. khona okuhle okuyenzile Saka imotarisa life yako. ake mbheka impilo yakho Usati wachena kuti vandirangarei. ungakhale kunkulunkulu mkhumbule Yepapi pavangatsika kuti izvi zviro zvakanaka unyathela zvakaita. kuphi ukuthi la ngempela uyenza I believe in the God of miracles. unkulunkulu wemihlola But I also believe in the God of principles. kodwa unkulunkulu wendlela Paul and Silas vari mujeri. upho insilas bangaphakathi kwetolongo Vakaimba vakanamata. baculile bathandaza Madhoo ese jeri akavhurika. iminyango yejele yavuleka
sheni dzikawira pasi abaketa nawela phansi unozavira kuti haasi wese musuku akabuda akusibonke baphumile vakabuda vaimba kuyimota zakade zitulapo izo vateerera vakava mafree prisoners ngiti lavo vakade vanalela vaphuma kahle ikako unogona kubenefita zvinhu zvechechi ngiti lilako singabenefita but kune benefit inouya on personal level kodwa kune benefit ilandelela kumuntu wakho masuwo ejele anogona kuvhurika iminyango yejele ingavuleka asi kubuda kodwa kuphuma kunobuda vanga vachiimba kuzophuma lava kade vathula kwete vanga vachiteerera hayi vakade tine vanhu vanoteerera mufundisi navantu valalelayo but vasingaiti chinhu chechi kodwa vangaedzisike vanoita kuti powerful vanaamandla kana yapurogiramu yakuitwa amali program yenzwa vane vane excuse excuse kuteerera ukulalela kwakasiyana nekuita afani nokuyenza so aina statement yekuti kunzwa istatement kuzwa nokuyenza secret yesuccess impumelelo ukuthi ibe khona iri mukuita ingaphakathi kokuyenza kana wanzwa mawusiye ukanzwa ukasaita mawungezwa ungayenzi waenda halfway awuye halfway kancane secret iri mukuita isikret isekuyenzeni so Mordecai ane zvaakaita umodekayi kukhona akuyenzini nyangwe aiva nezvaari kuitwa noma kunezinto zakade ziyenzwa kumodekayi iye ari kumakwa abantu abamthandi but ane zvakanaka zvaari kuita kuna kodwa mambo kukuhle akuyenza kunkulunkulu zvingani zvaunoitirawo kuna mambo zingati eziyenzela enkosi kana icharo pamusoro pamautora sinopemba yamwari ngithi masikhuluma nonkosi sikhuluma zvingani zvotinenge rinoona kuti uyo ari kuita zvinhu ukuthi unkulunkulu athi ngempela nokuti ndo panomusikwa ipapa kulava tinyathelwa khona kana vanokumukira vachikumukira lavavuyela mavuyela huku kana ravhurwa mainwati ivulwa panotauriswa nyaya yakaitwa namodhekai beki indaba iyenze kuti umodekayi pataurwe zvichaitirwa modhekai ukuze kukhulunywe lokuzenzela tine vanhu vanoda kuudzwa zvavachaitirwa namwari sinabantu bafuna ukuzwa vasingade kuziva zvavangaite kuti kodwa bangafuna Zokorodza ipapo ya. tine vanoda kuudzwa zvavachaitirwa namwari vasingadewo kuudzwa zvavangaite kuti vagone kuitirwa namwari vangaenzela nunkulunkulu Eish. Powerful. mambo vanongoti ngativhure bhuku ayinkosi asangeta sivule mwana fana modhekai kupromotai there is Mordecai let be promotion vakaverengwa zvaakaita kodwa vafunda lokho umodekayi akuyenza zvakanaka zvaakaitira okuhle akuyenzeli inkosi koroti kutenda kusina mabasa kwakafa ukukholwa kunganamsebenzi kufile misodzi is not enough inyembezi hayi akuphelela bhaibheri rami rinoti kudii ibhayibheli lami lithini those who plant in tears labo batshala ngeenyembezi vanodyara nemisodzi kwete vanodyara misodzi abahlala ngeenyembezi hayi batshali iinyembezi tears are not seeds iinyembezi akusiyiyo isiti ukanochema mumunda mako usina mbewu mawakala yekudyara ensimini unganambewu kuti baba munoshamisa zvikatidzei unayozibonakalisa ngegama wapedza mwari wacho anotozokukwenya mawucela ukuzothetha kuti newo unoshamisa chano sinabantu bafuna ukutshela zvavachaitirwa namwari lokhu unkulunkulu azokuyenza ende mumwe anogona kuisa excuse omuyayenza esitisi kuti mwana unozvati hapana iripo unkulunkulu zvakaaagona kuita nawo akuzenzani kwama hakuna munhu asina chekuita awunawo into ongati andinayo into naye yokuyenza david hauzive zvaunofanira kodwa awazi kuti ufuna ukuyenzani ndakatola vabereki vaenda kusayocha ubaba ufukule phansi kwabazali bakagayizani vabereki vangu vachiti mwanangu abazali akati bamfundisa bathi mntanami vanhu pavanoparticipata nekupureja nekuita zvemuchechi ngesikhathi abantu baparticipate abanikela mwana esondweni wechikoro hauna mari wena umntwana wesikolo awunamali kana holiday yakwana kodwa mayiholide sesali usarega chechi chitsvaga caretaker ungayekeli ibandla lifuna nomuntu serve olungisinga god with your labor of power akusebenzela unkulunkulu namandla akho serve god with labor or your power ake ukhulumele usenzela unkulunkulu nesikhathi namandla akho vanoda kuonekwa zvauri kuitira mwari kufuna ukubonakala lokho ukuyenzela unkulunkulu even usina mari noma ungenamali pane zvaunofanira kuitira kodwa mwari kukhona ufanele ukuyenzela uzinto nokuti pane panoda kutsikwa ngenxa yokuthi kukhona kufanele banyathele pane zvinoitwa nemunhu asina mari kukhona kuyenza ngomuntu anganamali zvinodenda mwari lokho kubamba unkulunkulu but vazhinji vane excuse yekuti mari yacho hatina abaningi banesuza anginamali yet pane zvaunofanirwa kodwa kutokuita kukhona ufanele ukuyenza mwari ngavaone mwoyo neshudu uzima akabona inhliziyo nentshisekelo nezvidiki zvaunoita nokuthandi lokho kuyenzayo towards the house of god endlini kankulunkulu vagone kutsika platform iyo banyathele kuleya ndawo ini when I started preaching umfundisi maqala ukushumayela mwari vaisa shoko mandiri uzima abekise kuye ndaifamba kubva kunonzi kuwadzana tipinda mutaunetso akati asuka ekuwadzana angena edhorobheni mwari lenyama vaindipa shoko because unkulunkulu unikele izwi but pasina mari yacho kodwa kunganamali yetransport but handina kugara pasi kodwa asangahlale phansi mwari tumai munhu kuti unkulunkulu send a person kuti
akuthumela umuntu uNkulunkulu ukuthi ngikone ukuya eTawu ngibheke inyawo zami nawazi kangisebenzi mangicala ngo-9 after of mayeshaya sengizongena ku-first ngishumayela ngizoya ukhambile mfundisi abantu bami bamkhuluma ngesikhathi sikhona zokukhuluma into abangani angene nabo esikoleni bayayazi basegrupini yakafundisi bathi awuyahlanya uyabonakala kuhamba nje ayishumayela bathi yena uNkulunkulu lo nokukholwa kunenyelanga kade aqeda athoba ngibuyele ekhaya ukhona umnyendo ndambiza athi mfundisi ukuhamba njani ukuya ekhaya bathi angizofahla ngesikepetwana nje angeke ukhulume uzokhuluma erenkini athi awungawani mfundisi ngiba uthi se-castles ngiba ukuthengela imoto imoto akuyenzi i-meeting uthi ake sihambe emotweni angena ucastle athi khetha mfundisi uthi mathi yahleka nawe uzawusaba ipocket yomuntu uthi uzima kasali uNkulunkulu akusiyephuwa mfundisi akombe imoto sangene ofisini asayini umfundisi abele ekhaya adrive khulumo yokuhamba ngenyawo ziphakamisa ukuthi ngikhona ukudrive ukhona kufanele ukuyenze amandla akho ayathandazwa ngenhliziyo amandla akho emsebenzini kaNkulunkulu umfundisi afike ekhaya abantu abasajwayele ukuthi uzophuma nemva kwendlu baza yibhele bathi hayi mhlawumbe ukona ufuna umfundisi umfundisi akangeke uyapakama mamtshela kanje umntwana ayeze ahleba ngathi ngimi mntwana abiza abazali bathi benzike njani usuke lango-9 wenyawo ma ungabusiseka kakhulu uzenza ngathi ngempela i-6 isheshe isekhaya Powerful. inkosi mayivula bathi yini eyenzele umuntu ake ngikhulume nawe njengomuntu kodwa ukhona kuyenzile ingqondo yakho yakuhlukumeza uNkulunkulu kodwa isikhathi sakwenza ngathi kuyabheka ukuthi coming of the enemy that determines the depth and time of your rising. So chiprofita chilipo then ukamwona Hamani apeta wakamsimuziwa macho ukaona uzuri wake wapera wazima kutifeva yako ukaona enemy yako simuka ukabaya kutaulisha maya ufuka mpromota wakosi ukakoya tabu popota may the Spirit of the Lord raise the standard. nothing.
pana Lumtonje. zvoreva kuti Kusho kuti mfundisi. dai anga akaitirwa favor kumashure If ukona kuyenziwe ngemuva ngale favor. musi wokufa kwake aingofa Ilanga lokufa kade afanele afa. nokuti musi wokuurawa Ngesikhathi sokufa uri kurwirwa uzolwelwa nemusi wepromotion. ngelanga lepromotion. Vanhu vari kupe picture Ake kubonisa indawo. yachinhu chinoti seed kana kuti mbeu. Isidi or ukutshala. But not a seed will produce after its own kind. Ngithi intshalo izoveza lokho ukulahlele Kana phansi. Hamani aida kuuraya Mordecai. Mawa Hamani afuna ukubulala uMordekai. Sei Mordecai asevwa parufu. Kungani uMordekai alwelwa ngesikhathi sokufa? Inauya kuti Mordecai It's just because wakasevwa futi mambo parufu. he saved the king So over the rufu rwakabviswa pana mambo. The death which has been No taken out rufu of the king. rwakubviswa futi pana Mordecai. That is the same death which is taken out Not of in the same measure now. kuto kuti ngesiyelo la abeke Kona ku-understand amazing. asubhekele mathematics. Haasi kubviswa pamagalosi It's nje. not taken out of the Iye ndiye house. akabvisa mambo pamagalosi But it's the airoga. one who take the king out of the Nozi house. Bigata na Teresh Vairoga vairoga kuassassinata mambo. They were arranging to kill. Aifanirwa kunge akafa ndimambo. Kuto kuti the king was supposed to Mordecai ndokubva arwira mambo parufu. kuto uMordekai Saka mambo asaka. havatenderwe kuregera Mordecai So achifa. it was against Nokuti chaakadyara anofanirwa kuchikohwa. Saka pese paunodyara chakanaka inoprofita kukohwa zvakanaka. Pese paunodyara zvakanaka inoprofita kukohwa zvakanaka. Bhaibheri rangu rinoti Mwari haasekwi. Nokuti ndiMwari wakasimba uso wakatendeka. Vanhu vanomuseka nhasi kugara kufamba netsoka. Mwari akakupa vanhu mafambiro zvakanaka. Mordecai wakabvisa mambo parufu. Saka hatenderwe kufa. As long mambo varipo. Because the king is still alive. Vanobvisawo futi parufu. Because don't keep it fair. Rufu rwamambo Kuto kuti kufa kwenkosi rwakonzera kuti okufanele Mordecai ukuthi uMordekai rufu rwake rugadziriswe. kufa kwake kulungiswe. Can I go deeper? Ake ngikhulume phezu. Revelation 4:12. I-revelation yayizwa kuhle. Hear this one. Ake uzwe le ndaba. Nekuda kwerufu rwaJesu Ngenxa lokufa kwaJesu. Oh, yes. rwako Kufa kwakho. wakabviswa. Yes. Taakurarama paari. Yeah. Phila kuJesu. Iye wakatifira. Yeah. Jesu Rufu rwamambo kuita nerufu rwaMordecai. Mordekai Kuti kuna mambo aifanirwa kuurawa. Yes. But akabviswa. kodwa asusa Mordecai. Saka Mordecai unobviswawo namambo. ususa ngenkosi. Nokuti wakadyara upenyu. Ngenxa yokuthi ufanele Uchikohwawo upenyu. Wakakodzera upenyu. kuphinda. Uchikohwawo upenyu. Akunikela kuphinda. Chasi chawakaitira Mwari. Ukwenzela ukuthi Mwari ngawaratidze kutenda mabao musizeriyo. Mwari asingatanganwe ngavakuramidariye. Manerano mambo ngavashaiwe hope. Manerano Mwari ngavakurangarire. Kune zvawakadyara mimba Jehovha. Kune zvawakaita mimba Mwari. Ndiri kuprofita iko zvino. Kunyange Hamani akaronga zvaaronga. The day of promotion is coming. Unasimudzirwa Hamani aripo. Penina anobata anohana anobata pana penina aripo. Enemy number iripo. Inoti I prepare the table before the enemy. So pane rufu ruviri kunokufa okubili. mambo vaida kuurawa. The king was supposed to be died. Mordecai akazvitaura. Kodwa Mordekai pronounced it. Mambo vakararama. Inkosi yaphinda. Apa panoda kuurawawo futi Mordecai naHamani. Now it's the turn for Mordekai to die. So rufu ruri two. So these two death. But pane vari kurarama. Kodwa bakhona baphila. Rufu rwaKristu Ukufa kwaKristu kana tatenda Mwari masikolwa kuye. anokonzera kuti tifewo panyama nekuita panyama. Usenza ukuthi sife enyameni nokuyenza okuhle. Kuti tigone kurarama pfungwa yaMwari. Ukuze siphile engqondweni kaNkulunkulu. Handizi wanda wazodara naye. Amazi ukuthi ngizokhuluma nobani namhlanje. The gallows are being built, Amagalosi abiwe. but favor is greater than the gallows. Kodwa umusa uphezulu kwamagalosi. Mamiriro akaita zvinhu Izinto zimelaphi? hazvina kuchinja mamiriro akaita Mwari. Azifuni ngendlela usifune ngakho. Kudenga hakuna influence kana Yes. one. Ezulwini hakuna influence yepolitics. Hakuna mambo ari kuthreatena Mwari kuti Mwari ndakutakudzana Hakuna nenyama. indoda ekhuluma ukuthi uNkulunkulu ngihlukumeza abantwana babo. Asi vanoita sekunge vakanyara. uNkulunkulu athule njengokuthi akayizwa le ndaba. Ndikafunga mazuva ane famba netsoka. Ngesikhathi umfundisi akahamba ngenyanga. Ayimbozvibvunza kuti kudanwa kana kuti manzwi. Unepo wakanzwa usina kudanwa. Ibiziwe oro ngempela ngizwele. Unosvika paunozvikwisena wega. Ufika nawuzibuza khona. Ndakashedzwa ndakazvisvedza. Ukuthi ngibiziwe oro ngisibiziwe. Vanobva kutyisa 5 rand yekombi. uNkulunkulu
Waswika to 25 rand. What about message? What is even by the transport? Message kuranga yakoda ngana cent esipane. Ani ngali ngoma nwashi. Ukona usi. Achiona zvikuiti. Abona kuyenzeka. Bachanino siya manje. Kodwa ingwasi. Kune law of exchange. Kune law of exchange. Law of exchange inoitwa namani. Kuti unkulunkulu kamba kancane kancane. Yekuti Daniel imbopinda mugoma reshuwa. Daniel ngena emgodini wemo Vatineka tiyeni ngatida kuita. kodwa kukhona esinokuyenza. Ukapinda unobuda. Maungena uzophuma. Njengopinza wavamo. Singenisa abantu. Unobuda. Sinanguva uri pakati meshuba dzacho. Kodwa kune indaba unkulunkulu ayidlalayo. Vanoti bambo vakauya mangwanani. Unkulunkulu afika Vakati Daniel. inkosi yathi Daniel. Daniel vakati mambo raramai nekusingaperi. iDaniel athi inkosi phila kuzopela phakathi. Vakati Daniel wakatanga Kunokuthi uDaniel oqala kulemekeza mambo. ahlonipha inkosi Ivi nathi phakathi meshuba. noma ngaphakathi kwamabhubesi. Hana kuti aitana maniburitsa. Athi aqala ngikuphumise. Akati mambo raramai Athi nekusingaperi. inkosi Yeah. phila kuzopela In phakathi. the midst of trouble, Ngaphakathi kweyinkinga. don't lose faith. Worship God. Ungalahli ukhona. Akawukhulisa unkulunkulu athole. Arubizwa Mwari vachitanga zvavanotauka. Akakhona unkulunkulu. Matiresa achitaurwa. Amatiresa akuthi Tichirongerwa zvatinorongerwa. Kunanga Tamari hatireke. Vachitaura zvavanotaura. Vachirumamisa zvavanomamisa. Tinoramba tichiri Mwari vakatarika kotwari. Nokuti zvatinongoziva vese. He makes a way. When it seems to be no way. He makes a way. When it seems to be no way. Ngavataure zvavanotaura. Ngavaronge zvavanoronga. Ngavanakia zvitano. Tikavasa kutenga. Nokuti tinomuziva Maruri. Haanganyadzisi. Mwari wazvokwadi. unkulunkulu okuphila. So hanzi Hamani akauya. Uhamani afika Mangwanani. ekuseni. Mambo vari mukati kubvunza. Inkosi yabuza Tijana aripo. ukuthi ubani ukhona. Zati kuna Hamani Athi aripo. uHamani uyangena. Mambo ndomubva vati kuna Hamani. Inkosi yathi Hamani Tine watinoda kuitira zvakanaka. ukhona esifuna ukumenzela Iwe okuhle. uchitaura kuti angaitirwei. Wena ke ukhulume ngomlomo wakho ukuthi angayenzelwani. Enemy Isitha ndo yakaronga program yiso si-arrange program yepromotion. yepromotion. Ufunge Mwari anozvigona. unkulunkulu uyenza Kuti ukuthi kana Faro ati vana vese ngavaurafu. ukuthi Faro kuti abantwana bonke abafi. Ndiye anochengeta Moses. Kuye uzobuthelela uMoses. Wacho anouraya vana vaIsraeri. Loyo obulaya abantwana bakaIsrayeli Ndiye anofanira kufidha Moses. uyofanele afide uMoses. So zviri kutaura enemy today. Lokho kukhulunywa nesitha namhlanje. It is subject to change. It is subject to our change. Mark these words. Akobamba la magama. I prophesy. What the enemy is speaking today is Lokho Yes. esitha sikhuluma namhlanje. actually the opposite of what God wants. Kuloko okade unkulunkulu afuna ukuyenza. Wakataura zvuku. Hamani uri kuronga rufu. Hamani is preparing the deck. But pane musi waakataura promotion. Kodwa kune ilanga akhuluma ipromotion. Asikazive kuti ari kupromota Mordecai. Angakwazi ukuthi is promoting Mordecai. Do you know there are times Kune sikhathi yekuti Mwari vanoronga promotion yako uzimo arrange promotion yako. neprogram inenge demotion yako. Neprogram ngathi Alright. uyapansi. Kaprogram kanenge wadziswa so. Iprogram ngathi ufuna kusuhluka. Kanoronga imwe favor isikaitiri. Kuyenza ukuthi ube nefavor enkulu Kune kakhulu. favor yaunongosangana nayo. Kune favor ohlangana Kana nayo. kumapa wakanyanya. Mayizitha sezinene. Dai Joseph ari pano ayipupurira. uJoseph ifakadala Kana vakuda akadala. kuitwa mambo chaizvo. Masofuna ukuba inkosi. Vanogona kutosungiswa munhu Uyakhona ukuthi uboshiswe. namai Potiphar. Noma kaPotifa. But the end result, Kodwa ekugcineni Joseph became greater than Potiphar. uJoseph abamkhulu ukudlula uPotifa. Kunati pane kamwe kaprograms Kuye kuti neprogram kakuti enemy yacho bheri kushanda ukuthi zvakanaka isitha sisebenza kahle. kuti zvako zviite. Ukuthi kwakuyenza. But nokuti hauzvizive Ngenxa yokuthi wena ukuthi wazi dai enemy yafa bathi uthi lesitha lesingcono sife. it's a matter of time. Akuyisikhathi The nje. same enemy Isitha ilesi abuilt amagalos owakha amagalosi ndiye a designer kuye odesigner yokupromotwa kwemunhu. yokupromotion. Zvanzi mambo mupe hetini yemumambo. Bathi inkosi mnikeleni izigqoko zenkosi. Ake mnikele irobho yenkosi. Pabhiza ramambo Akahlale ehashini yenkosi. munhu iye afamba achitenderera Loyo kuti muntu akakhambe esiye elizweni mambo lomphakathi. ndobva vati hakuna mumwe Athi inkosi athi akukho omunye. ndiModhekai. Ake silande uMordekai. Hazvina basa kuti magalos wavaka Akuna ndaba ukuthi amagalosi akiwe. izwi ramambo hari reverse. Izwi la inkosi Kana alicheck. vanti zviModhekai Ma inkosi ithi Mordekai. handa kuzwa Hamani achiti but Modhekai Andina neprogram. kuzwa Mordekai ine program naye. Kana mambo vataura Ma inkosi ikhulumile. enemy yako Isitha sakhe haitenderwi kutaura. alive sikhulume. Nguva yavakataura yakakwana. Isikhathi bakhulume This is sesikhale. the time for the voice of God to Kodwa speak in lesi my sikhathi life. sakaNkulunkulu akhulume empilweni yakho. Hakuna enemy ino reverse. Hakuna isitha sizoreverse. Promotion inobva kuna Mwari. Promotion ya kuNkulunkulu.
kuna magama asimnandi ebantwini bathi esinye izinto khuluma senibuyile bathi ufanele usale ala bantu mama khuluma kuzoguquka uzothini kodwa manga wazi ukuthi le ingqondo kaNkulunkulu uzokhuluma ungakakhanga awungizwa kahle statement yokuthi tawula emadloka istatement yeshiye ngithi statement yokukhuluma masengabantu banokusaba but statement yefaith kodwa istatement yokholwa kolelo imbayilo bakwate lo mnyaka nizeyaki lalo ibachizwa abantu abathi balalela bantu utawula kufungwa yamali kodwa ukhuluma ingqondo dati mambo bakatawula hamana nakuthi but mchinda sikhuluma ina voice kana mambo batawula ina voice mawushi makhulumi learn to speak and prophesy positively in your life khulume okuhle empilweni yakho mama khuluma nje osasazoita ungayenzeki mfundisi anozathi kudi abantu bazothini lemonye yanathi nanathi bayakwazi indaba umfundisi ahleka nomngane athi ukuthi banamali zikuzinyaka bathi uNkulunkulu akenza kethule mfundisi bazoboneka abantu bazobona bodwa ngathi manje ma testimony akano adawa ngithi uNkulunkulu ufuna ama testimony akhe la unozwele kumona ka testimony uNkulunkulu ufuna testimony Yesu baka polisa likiyo uJesu mathe athi khamba utshela abantu ukanza ekuda lupa baka bata Jesu umama kade avusa igazi ma athinti ingubo kaJesu Jesu uJesu akafunda ndana ndibathi athi ubani umbambile Shinaita Jesu asazothi ndana ndibathi kungenziwa ukuthi Jesu akwazi practically you know yena njalo samuyena kade akwazi akashika bakuthi akathi zake umuntu basinavuza nomndedzipi afike shika lakoshikana wakuziba alusiba uyakwazi akatsamuna nathaniyo uyakuzuna kade kuti Philip asatamshedza kuti Philip anakuona yakuona wakagara pasi pemoro mbonile ohlele phansi kwesihlahla akauza mukadzi weSamaria atshela umama kuti umama kumbanya asi wako nosekhaya akuthi anoprofita Jesu uyaprofita bathi bali baanovuza kodwa uyabuza ndana ndibathi ubani ungibambile kulokuthi akuziwa mbathi uyamazi lo mbambile bathi shari kuda kodwa ufunani bese kuti vanhu vanofanirwa kuziva abantu ake bakwazi kuti ukuthi bani bata chichaiti ubambe ungathuli kana mwari vakakupa state mawusi makunikela isiteji ivi vasati varapa noma ungakayakhi taurira vanhu kuti mwari atotanga kuita zviye nokuti hanyarenewe osina kunyara naye pamberi pevanhu akana ini kana kukaitwa chinenge chidiki namwari muupenyu wangu noma kuenza kungani empilweni aitestify andidire zvirombe why because chidiki vane kunguva ndochirombe mazina rangu unozachallenja ndinari kuchechi mazano inkinga esinayimadlela vanhu vanogona kuya chikura zvirombe chiti abantu batestify why because anofita una testimony because kunafana mabheka amatestimony vakuna passport but Mozart, don't despise the days of humble beginnings. ungabhekeli phansi amalanga okuqala kwezinto Anybody ever did my push, but I got to ndakaona mwari. umfundisi akushuma Yeah. amanqamuzi Ndakati Jehovah shoes. Ndakaona mwari. amen Both mawira dzakaita. because mutatu unenda senga Bosa chinhu chine value nekuda kwezera remunhu. ngiti isinto sinevhanu ngenxa yokuthi ungakulevel Pandakatanga kupfeka suit ndiri mufundisi. ngesikhathi umfundisi agqoke isuti Ivi ndapedza kuparidza. manje kushumayo Zvaitora nguva kuti ndibvise. kati Ndaifira. akati aisa Ndirimo zveshuwa. aphakathi kwesiwa Wachinhu chihombe panguva yacho. Ende chinoda kutendwa. Bosa tine vanhu vari kuya pamwe. Varikutadza kuenda pagreater level. sinenkinga Bosa palevel yavariyo. Yeah. They are quiet. Yeah. Unoziva kuti after testimony. emuva kwetestimony Jesu ane zvaakataura kumukadzi weThe issue of blood. ujesu akhuluma ukuthi Zvokuti dai akabata akaenda. ukuthi aphinda akhamba Anga atoshota kuudzwa zvimwe. akade angakatshelwa Vanhu paunotaura zvinhu zvaitwa neMwari. maukhuluma kuncane unkulunkulu Unodenda zvimwe. uyenza ukuthi unkulunkulu Ukatenda pazvishoma. maungakhuluma kuncane Unodenda zvizhinji. uyenza ukuthi okunengi kufile Sokorodzai baba. Tinotendera kuchembera kana grocery store. Powerful. vatenge groza namagogo Kuchembera katitenda. umagogo abonga Unonzwa mauri kuti autuma. uza kuti ngizotenga Bosi vanotenda zvishoma. because ukhola kuncane Tinosema shoma shoma. amathemba izincane Mtupa mutombo. bathekezele Zvokuti wega bashe unoziva kuti next time unoona ane kofa. ukuthi Kana titotenda holy boys unoona ane kofa. unoma ihoyi Unoona kuti
unarua kuchita zishoma challenge zishikule don't remain quiet promotion even personal Maria Kawanda kuona mwana ukula Maria kuona utikana tanga basa Amen. Mordecai. But favor, izo reverse. Masita Amagama etu sema Zimbabwe. Njengama Zimbabwe. Masita amagama etu sema foreign. Njengama foreign. Bahala kiwa. Ukona la agele ko. Bane tetela kinakato setu. Kune tetela setu usi. Atilekele kuna matamani. Aseke no kwa zukulu. Dokiti mambo vedu wanotonga nyaru kwa puku. Because zukulu usi from the book. Wano kufura puku wakati sati mwenye. Uso furi mwati alumsisi. Alafu newspaper. Alafu newspaper. Alachake opinion ya mundu. Alafu ni opinion ya mundu. Mordecai wakakunda ni na uye mpuku. Mordecai wakakunda. Amazamu puku ino simu zamano beku vamu. Lewi mwati nendulipaka. Puku ino gaitenda usimu tuwana Jehova. Mama yukola uzo you must fight through the book. Ukose ule ni mwati. Ukatenda tukani poverty. Mama bane ubiyana. The only way to fight poverty. Ukula no ubiyana. Unogo vura book. Vula Yeah. Wakaropa frat kwa uzo babusisiwe abanikelayo. Wete wanochema. Ayibakalayo. Wanopa. Abanikela. Wapenza kuchema. Mawute dukala. Opa. Uyanikela. Fight through the book. Ake ule ni mwati. Unagenda mukoti nyaya chitoka na Major Street. Maunda ngangena ku court Major Street ibusanda. Baba nyaya tauro tmakale pamwa no. But baba indaba ikulunya kuti urejile lo mntwana uthini ngayo. Dara yakataka kuchema. Lengo dayikalukala. Kana kazwela pasi. Ora shine pants. Major Street atama zona chema. Major Street nimbonile uyakhala. Haya phela kuchema indaba ukhalile usizi. Major Street anoti. Major Street baba kana mapenza kuchema. Manje dukala baba. Toda umbo. Sibawa kuti sinikele evidence. Tears are its evidence. Your tears are its evidence in the sight of the Lord. Tears fight through the book. Learn to do what the book says. God will be so faithful. Manifest in your life. I look unto Jesus, author and finisher of our faith. Baba sitana kugalira galirwe. Choze rai mazimambo kufungaonesha. Pano dauro kwa vanhu basitaidu ngasi kanwe. Pano fano bakuchata vanhu basitaidu ngasi kanwe. Pano fano bakuwaka zimba basitaidu ngasi kanwe. Nabona usita. Rine promotion mukati. Rine favor mukati. Rine mchato mukati. Rine utano mukati. Okutikana mambo afura puka. Sita inoone pano puka. Rinosanganele kusimu zero. I want us to pray. Kuni baba. Father, we thank you for your word. Let us begin to pray. Father, we thank you for your faith, your touch and your blessing. Yes, for you are faithful. The one who is the same, yesterday, today, forever. Faithful God, ancient of days, everlasting Father, Holy One of Israel. We give you praise, we give you honor. Father, in these timing times, in these hard times, testing and trying times, we still believe and trust in you. Show your mercy, show your mercy, show your grace, show your mercy. Waliwa karanga ya Joseph, ile foreign land. Waliwa karanga ya Daniel, ile mtaura nyasha. Allos of Haman, ati kwa nini shaka kwa nani? Baba sharoma ni enemy. Chino Jesus president fosa. Tatara kusemo viwa. Tatara seva. Tatara nyasha. Video seva pamoja. Usita na Yesu Kristo wa Nazareti. Just raise your hand and pray. Father, I decree and I declare. Yes, Lord. Tatara nyasha. Thank you, Jesus. Ukereke tatara nyasha kwa nani? Aya maomba ya ngaro pafari. Shabana mbata kashi endeke. Even in the last minute, in the last day. Baba msumutira Mordecai. Yes, Lord. Baba mkuba ya pera mdai. Bana wenyu kawa batemani. Bana wenyu kawa sumutiwe. Shakanaka mumasuaka wa mamuda ikashuwanikwe. Nokuti musuwe kuti haba nari kuya. Promotion ikayuye. Baba kama wani wafefa. Sisina kuwa ni kwa makoriba shinji. Mungu ya raishanda but find nothing. Niliku cancel the weight nothing.
from nothing to something, from nothing to abundance. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you.